ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mangirwar ka man iti sako dita, Jumer Lakay. Ay nawaw, anwam ti sakaw. Pangikarga ak kadagiti mureng tayo asaanen ang mausar. Ibasuram ka tay, Wilma bakay. Ay katwan na. Asino mo lang ay timangusar kadagita. Supay apasalsali dito'y balay. Sa bagay mo't kitya. Dagiti daan abadom ngay, nangidulinam. Aday ti kabinet ko. Isakok mo't laang dagijay, tapno masukatan. Di mo mo lang mausar dagita abadaw. Wan bakay. Aywon gayam, dumagas kantuman iti ayan ni Mari Ilsay inton madamdama. Apay ijay. Alaam ti order ko apadyama kan kuana. Nabayadan nang. Alak lang. Wen, nabayadan ng dayjay. Alaam laam. Sa dino ti papanam, Ginny Line. Iti ayan da Madam Cecil, Auntie Wilma. Ay nawaw, apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan da Cecil. Ay katkas iti sigud tangdanan dakmanen nga agdalos, ante. Kasta ka day. Wen, ante. Aywon gayam, kaano-ano waya ka ngay. Adda ka di ipaaramid mo mat kanyak, ante. Awan mo't kit day. At dalaited kuken ka. Anya ngay day jay, ante. No nawayakan to inton bigat, mapan ka ijay balay, tamapan mo alaan. Saan ko nga ibaga no anya? Makitam tulatan no anya. Okay, ante. Alas 12 tulatan, numapan ka ijay balay. Taadda papanak inton bigat, iti agsapa. Anyat oras dita, ulen, lakay. Agalas 12 bagay. Apay ka day. Ay nawaw, agalas 12 mat gaya man. Apay kumano alas 12. Mapanak iti ayan da Auntie Wilma, lakay. Adda kanukat itad na kanyak. Ay no, anya man ang titid na kin ka. Diyak amo alakay. Di na matimbaga no anya. Basta ti kunana, makitak to ka no anya dayjay. Amangan mo't no basura man ang titid na. Saan mat siguro lakay? Si kakit di mat. No maminsan mo't nga minantem, matapobre mo tamaysa. Mapanaklat ta, tapno awan maibagbaga na lakay. Sapay lang kumaa, tasan a basura titid na. Tapno saan asayang ti panog mo. Adda akon, Auntie Wilma. Apay anala daw ka, etay pa'y ngururayan ka. Ay kwa, adda pa'y ngamin inaramid ko, ante. Day tatitid kuken ka. Ay nawaw, amin daytoy nakasako, ante. Nagadumat tan. Anya nga itilinaon daytoy asakaw. Alaam amain, luplupot, kanada na inayon a make-up. Make up? Para ken ka, tapno pumintas ka man, magturay basitlaan. Agyaman na klaunay, Auntie Wilma. Awan anyaman na. Sige, bagkatumunda kita, tapno saan apasalsali dito'y balay. Ay, uwan, ante. Kat agyaman akmanan. Bagkatumaw, tagawid ka mutan. Awan oras ko ang makisarsarita ken ka, tadda pa'y napatag nga ramitan. Nasalaw ko ni Ginny Lynn, akan nakam di tadalan itay bakay. Ay una yan, naranaan na pa'y laeng aming. Binagkat na witin sa ako magamit tayo. Ay kwalakay, intad ko kan na. Ay nawaw, apay nga intin mo pa'y laang kit daanin dagijay. Ti ko nam kanyak kit maibasura. Ngam apay nga'y akasta. Ibasurak ko ma, ngam kayat nakanumot nga laen. Pudno ka diti bagbagam. Na, iti anya aga po ko mga agulbudaken ka. Dinawat na, iso nga intad ko latan Am-am kan Wilma. Nalaing ka nga agulbaw, tabno si Kati Hustaw. No saan ka mamati kanyak? Mapan ka iti ayan da Ginny Lane. Isaw ti saludso daw.
Saan nakasapulan? Di mo malaghayam kayat. Nagadupay lang nga ibagbagam kanyak. Uy, ato nakababain mo't no aramidin manantikas itinarabid mo katakwada iding. Ure amom asahanin ang mabalin ang mausar. Itid mulat ta katakwada. Anya klase ti kapanunutan ti kasta. Anya ngay daytoy, Jeneline, bakit? Make up day ta ulen lakay. Ay nawo. Ano mo dagitoy? Kat saan kamot nga ag-make up? Ay kwa. Inted ni Auntie Wilma para kanu kanyak. Tapno pumintasak kanu lakay. Anya? Agpaisuro aktuman ka ni Mari Mabel no kasano nga usarak dagita lakay. Dagitoy nabati ngay. Lupot sa hamot amin ay. Wen lakay. Masapol lang apilyon tayo takasla pagpigadan moten ti dadduma. Ay na yun nantim. Pagbasbasurahan na matanda tao. Adapay siguro mo't ati mabalin ang mausar di talakay. Pilyon tayo latan. Kita ka man daytoy bakit? Namantsaan pa'y. Oh, No saan tayo nga isuot, aramidak latan a pagpigadan lakay. dayta ti jacket kinantim gay. Gapot a pobre tayo. Kasta taramidan na. Mata pobre dayta nga anting. Naimbag amalam mo, Mari Mabel. Kastamit kan ka, Mari Jeneline. Anya ti masapol mo? Ay kwa, imayak taag paisuro ak kumaman ken ka, Mare. Anya ti isurok kan. Ay kwa, kasano nga ta ang mausar dagitoy, Mare. Atoy, kita Ay, ano? nawaw. Make up mo. Nangalaam ngay kadagitan. Intad ni Auntie Wilma kanyak, Mare. Usar ka no tapno pumintasak basit. Ay, mabit man laang Mare. Apay, Mare? Timangkan mo ti daduma. Ni, apay ngay. Saan pa'y mat ang nag-expire, Mare? Isumit lagayam nga inted na kan ka. Ni, anya tiket mo asawan, Mare? Saan pa'y nga expired? Ang timangkanin dagito'y Mare. Saanin ang mabalin ang mausar. O, kita am ti lipstick nga inted na kan ka. Delikado no usaram pa'y laang. Ibasura mo dagitoy bakit? Ay, nasaan lakay? Sayang! Apay masayangan ka. Kat saan mo tan mabalin ang maisuot dagita? Ayan nga, itidaduma. Aday Jerwar, in-offer ko ta mailaba. Basit laang timayak. Ay, kunaklakit din no yung basura mon. Saan mo't kiti Bay amlaang dagiti saan ang mausar dita, taaramidak a pagpigadan tayo, lakay. Una yun ay ati kasasaad tayo. Ti make up nga inted na antim ngay. Di mun samot inyawid. In basura kun alakay. Imbasuram. Apay mo. Wen tatimangken kanumeten ko na ni Mari Mabel. Delikado kanu no ipilit ko nga usaran. Makitam day tang aramid na antim. Awan ti konsensyana. Bakit? Diyak man magustuhan ti aramid ti asawa yo, Tata Jomer. Apay ni Wilma. Nakitak ti make up nga inted na kan Mari Jeneline. Saan mo tan ang mabalin ang mausar, Tata? Inted ko lang. Wen, Tata. Apay ka di? Tinaibaga na kanya kit dinawat ka no ni Jeneline. Inted na kanu, Tata. Apay matakas di tar aramiden na iti kaanakan na. Pagbalinan na mutin a basuraan ti balay da Mari Jeneline. Talaga ama di ti ugali day di ababaya. Sa pinukasarsarita kit agkalintigan pa'y lag. Bagbagaan nyo, Tata. Saan aga po ta mamirmiraot da Jeneline? Katkas jay mutin ti aramiden na. Kaanakan na pa'y mut day jay. Inton sumaranaw. No amom asan ang mausar. Ibasuram latan bakit? Apay akas tama na ang Jomer. Anya, tinaknakan mo. Nakita ni Mabel akalugaran tayo ti inted mo a make up ken Jeneline akanakam. Kay? Maday tirik na na. Apay, anya ti inistorya day ja a Jeneline kan kaya. Nakita na nga ron ti make up. Awan mo't imbaga ka nag-istorya ni Jeneline kinkwana. Nakarartike di dagita tao. Ay, nawaw. Isoda lang nga rodan tinaikan. Kastada pa'y lag. Isoda tinariray. Ungrateful dagita tao. Kasano ko mga agyaman dakin kakit basura bitit itid mo kadakwada. Saan a basura dagijay anya?
No amuda nga idiskartyan, mabalin pa'y dagijay. Di ka man. Nakitak dagitintid mo. Iso nga amok a basura dayjay. Di kalatan mangmangtid iti anyaman kadakwada. Nakababain bakit? Nakababain launa yan. Ay na, kamaudyanan na lakay. Kompleto matlang ang tigamit tayo dito'y balay. Wan nga rod bakit? Saan kan amarigatan nga aglaba? Tada ti washing machine tayo. Ref lang ang tikurang lakay. Gumatang tanto bakit? At dapay na bati iti kwarta tayo? At dapay bakit? Sobra tayo jay. Sige, ag-canvas tanto nga rod tagumatang tayo mat iti ref lakay. Kasapulan tayo ti ref, nang runa ita tanagbara ti panawan. Naku nampay bakit? Gumatang akto. Tapno saan amasapul a gumatgatang tayo iti ice alako ti karuba. Aywan alakay, no addanton ref tayo, siya kun ti agaramid iti ice. Nakitak dagiti appliances nga in-deliver da iti balay mare. Wen mare, kinumpleto men tapno saan kami amarigatan. Dakkel at talaga tinaglakwan nyo anya, mare. Sakto lang mat mare. Nasungbatan matlaangan dagiti kararag mo, mare. Wen nga rod mare, manu atawan mat adinaw dawat ko dayto iti apo. Amangan mat no malipatan na kon, tagdamatan kwartayo. Asensado kayon, mare. Ay nawaw, sa anak akastanya. Ayun, gayam. Pudno ka di tinadamag ko? Gatangin nyo ti baboy ni Nana Mercy? Wen mare, Agpapaskan kayo? wen mare, amumat gaya man. Isu kumakat ti umay ko ibagakin ka. Ah? Nadamag mo ka di bakit? Tiyan niya, lakay. Chimambang ano da ginilin akanakam. Amukon da ita. Nakadamagan may. Kadagiti kalugaran tayo Isumot ti pagsasaritaan da. Nagbunga mo't laang dagiti sakripisyo da nga agasawa. Anya kumangay ti bibiyang ko dita. Nawa. Apay napudot ti ulong kit ibagbakak lang may. No bimak nang da, kat bimak nang da. Anya kumaita, sa anak mo't nga apektado. Uncle, agpapasukin kami intun Sabado. Di tabalayaw? Wen uncle, umay kayo to Talaga nga sinsado ti biyagyo ita. Sakto lang. Bilibak launay kan kakanakan. Dakkel ti nagbaliwan ti biyagyaw, sipot chimmambakaw. Nasyan laki dito na maraswa kada kami, uncle. No nasaya at kin nagagit ka tao. Talaga mabindisyonan ka. Dumagas kayo pa balay, tagkapi tayo, uncle. Ayun kayat ko da ita kanakan. Apay nga italang anagawid ka si ka Jumer. Di ba kasakitan da ginilin kin ulin? Ay nawaw, anya tinaramid mo jay. Nakikapiak lang. Na, awan mo't babain mo anya, tanapan kay jay. Sa anak amapan, no sa andak nga inayaban ni ulin, anya? Awan babain mo amap-mapan ijay. No. Apay ko mga agbayinak kadakwada, kat awan mo tidakis ngar arabidak bakay. Si kalayang mo tidakas kadakwada iti. Na, Anya iti rupa mo isarang mo ita, ta nagprogreso mo tibiyag da. Ewan gayam, agpapaskan da no Sabado, kat imbitado ta, iso amapanta. naimbag man, tanakaumay kayo, Nana Wilma. Ay katwan takaanak akmat ti agpapaskan. Dakkel tinagbaliwan ti biyagdaan niya, Nana. Ay, sana masapul nga ibagam, tamakit-kitak mag. Ay, nawaw, apay akas tamot ti panagsasauyo, Nana. Ibagbagak laeng mo. Kom-kompormi mga may ti ibagbagam si Kamabail. Sana kabulsag, tapno saan ko makita nagprogreso ti biyagdaan niya. Alawanan, Nana. Da kayon ti husto, siya kon kayan ti bidot. Ay agtal na ka man nga may, di ka sumanaw dita. Wala na, agulima ka kun. Nay, adda kayo matgaya, Mari Mabel, Auntie Wilma. Agdiretso kayo iti kusina, tagkapi kayo pay. Sige lang, kaanakan.
Adda kamuti dyan, te. Agmerienda kayo pa'y, ta saan pa'y analuto ti makan. Agawit kayo ka din, ante. Wan, tapno saan kami amarabyan. Ay, kat alaan nyo nga ro daytoy, ante, oh. Ay nawaw, anya tilinaon day ta supaw. Karne, ante. Nangisuputak, iti para kada kayo ka ni Uncle Jomar. Ay nawaw, sanun ka anakan, nakababain mo't kada kayo. Da kayo kit di mo't, ante. Alaan nyo kit din. Para kada kayo at talaga daytoy, ante. Ha? Di kay madanagan, tapuro karni daytoy, ante. Saan atulto lang? Ay, agyaman akunay kaanakan. Isupay nga isang paumikin ni Uncle yu itinateng asidaan may. Makitam day tabakay. Inikan na kapay tika na kami tikarne. Wan nga rud lakay. Uray dakas ka kadakwaday day. Kit nasaya at dalat ta kadata. Amok day ta lakay. Nudaddo masiguro at tao. Ang mga nuginura dakan. Ay, kasta unay tibain ko kadakwada itay lakay. Normal lang agbain ka. Tadakit nga ron ti basol mo. Ngamsapay lakuma, tabaliwa mo tikas dyan ko galim. Wan lakay. Saanen ang maulit pa'y? Agbaling ka na sayaat. San lang akada jinilin kin ulin. Nudikit amin at tao. Tadi mo amaw no anya ti masakbayan ditong galmay sa. Wan lakay. Libre laeng tagbalin anasaya at bakit? Iso akanayon tayo kumaapilyan ti agbalin anasaya at kadagiti kakabagyan tayo. Kan iti sabali mo't lang at tao. Pobre daman, wano bak nang da. Nawatam. Ay, nawaw! Saan aga po taadaan ka kat iruruman mo matan ti padam a tao? Baknang daman kan saan? Pilyam lata kuma ti agbalin a naimbag kadakwada. Iti kasta, awan to ti pagsakitan tinakamdakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, awanan may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pa'y lang kisya? Anya ngay nga rod, katawan mo tidak kila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, hanggang saan mo tingag singsingir ita. At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, nadalakit itam amom. Sige, agbiro kak nga rod iti online. Ado dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakit? Kumusta mo nga tadaliyo kin kisya ijay syudad? Mano abula na yung awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidin dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Eh nawaw, dagi jay pa iti kunam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay.
Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Ken adapay abang da abayadan da. Apay madanagan kalao na ilang. Kas jay nga rod mo ti kayat da. Mala, itimplaan lakman kid di ti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan ka nagijay adwa ta pumudot ti ulok. Adamo gatas lakay. Kapi nga rod ti ket ko. Si Kanikisha, husto ak ka day? Siyak nga rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa'y nga agpicture ta. Ada mat ay di. Kasapulan atap no ada ebidensya. Si kakit di mat. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat. Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kula ang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumatan, madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kula ang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Ang mga no ag video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da kwartakin ka? Ay nawaw. Ada siyak pa'y ti kunam. Anya nga ro ti ginatang mo si Denta nga eh. Nangi-take out tak iti paboritom asidaan. Aday na. Ay, ada ka din naluto nga ina po eh. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay nga eh. Nag-text akmat kan ka. Kapas basak lang itay. Nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mo ko na, agluto akon. kasta agawa am tamabisbisin akmatan. Ayun gayam. Imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rodno kasta. Saan anagungat? Saan ta imbagak ang makabayad da iti abang ta? Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man marilitay. Ay, sige maray. Adamo danum dita. Makiinom kalata. Sa dino tinaggapuam ay amaray. Ay. Asla na bang banog kalaunay? Ay, nagapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam anabang banog ka. Wun nga road. Ay, wun gayam. Nagpasyudadak idi kalman. Kahit Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka maray. naranaak ni Kisha nga anak mo maray. Ay nawaw. Nakitam ni Kisha ije syudad maray. Wan, ngam saan kun nga inasitgan tagdardaras mo. Kasta aya. Itikas di alanganak at madlaw ko a problema do maray. Saan nga mauawag kan kaaya? Saan mo't maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kuana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di ataaw. Di da nga rod kaya ti agawid maray. Kay kaya da ti agabang ije syudad ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, si Kakisha. Ay, pasensya kan madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi madam. Kaano nga raw? Ay, kwa madam. Inton umay asabado. Sigurado ka di dayta. Ang mga nuululbudan nakmanad. Ay, pudno ti bagbagak madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Sigurado am laang. Laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak. At dapay ti pinirmaam. Uwan madam. Ag-message sakto kan ka. Sige madam agpakada akong tagtrabaho kami manen. Bye! Awag nga awag mo tayo nga army. Apay kamin asinong batam ti awag na. Un tadagulit mat nga rod. Sapay imbagam nga agbayad tano Sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da ta asingiran. Anya teramidan ta. Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw. Apay akas tamatan layo. Pamarang laang. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka lang, tapitsuran ka. Isunto ti isin ko ken kwa na.
Amangan numadlaw na nga agul-ulbud na. Siyak ti makaam mo. I-edit ko to tiladawan mo. Sakbay nga isen ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya giinsen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan? Pimusayan ni Kisha. Saan man asyak ti ululbudam si ka? Pudno tayo magbagan. Iawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam, apay nga road nga active ti social media account na? Kuha ngamin, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason ka laang. Pudno tayo magbagan, madam. Mingmingan nyo ngamin anaimbag tilatawar ngayon sen ko kada kayo, ah. Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na nga eh. Agduwa-duwa nga rod kanyak. Anya? Diyan ka mo, noon niya taramidan tayo ta. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayan dananang kentatang. Saan nakading amoy jay? Saan pa eh? No kasta nga rod. Agawid tayo ti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang amin kang kuha nang iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan tangarudon ti agimpake, taagawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito eh. Anya nga ita, nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaad tatang. Eh nawa, anya tinaknakan nyo adwa? Awan madkit di tatang. Kila at mata na panunot yun sa agnaid dito'y balay. Kit di yumot kayat iday. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito iti pagnaadan mi tatang. Oho, sa anak amamati iti bagbagam si ka, Kisha. Anyat kayat yung asawan tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito iti napanunot yung apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipod no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta, di ka makasungbat itim bakaking ka. Ay saan apod no ti bagbagayo tatang. Awan at traso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan iti kila at apanagawid yu iti nobyaw. Nanang, nasurok a makalawas min ditoy. Aging ga ita ket agdwa-dwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang. Anya kumati amo ni tatang ngay. Amangan mo, nupudno ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang. Naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado anak ko. Tapno amumimit at aramiden minukwa. Awan parikot mi, nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige, nanang. Paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patid nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak metla ang dalayo kun Kisha maray. Manuabulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaadan da marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan maray, ngam sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag... Atapan na nga amangan no ada ti kalukwan nga inaramid ti dua iti syudad. Isu akla at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnangag maray. Awan pa'y ita maray, ngam saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. At impos ni Madam Arme, Kisha. Ay nawaw, anya nga'y timpos na. Kaya't naamaamuan, nupod no api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kan kuana. Anya? Madanaagan akon, tanagpos mo ito ni ti Facebook. Ado pa yun tinang-share. Amangan no adamang idanon kadagiti dadakkel mo. Kan amangan no ag-viral tamatan. Anya nga'y ti aramiden ta itang. Diyak mo, oras siya kat madanagan ak mo ito ni ti mapaspasamak. Diyak kaya't ti ag-viral. Diyak kaya't ti maibabain. Anya nga ta, numangisen ka iti lamay kan kuana. Pangala ako maitipityo nga isen ko kin kuana ngay. No saan na pa'y lang nga i-delete ti post na? Awanin ag-viral tan talaga. Mabalinti ag saludsod, nana. Asino ka nakaw? Siyak ni Armina na. Ada nga min tao asap sa pulak.
Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Adda ka di am-am mo yung agnagan iti Kisha kan Leo? Ha? Dahito ti ladawan na nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo. Anya ti masapul mo iti dayta a babae. Adda utang na kanyak nana. Anya? Ti Jakpay kayat, nang isentinobyo na itiladawan na, tapim musay kanukat nga rod. Pimusay. Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. Nukasta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ululbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuruyo kanyak no sa dino ti balayda, nana. Ay, madam, anya nga itar aramidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, kuha, madam. Ngam saan magaya mapudno. Ay, pasensya kayo no nagulbod kami, madam. Ti Jakpay kayat kat ilimlim mga na. Da kayo lang haruden ti adda atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, kuha, madam. Ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay, adda kalukwan ng inaramid yu adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata. Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saanan ang maulit, tatang? Awanin Katawaan da tayo nagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan gamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Iso ana aramid mi ti kasjay tata. Pudno tinaibaga ni Leo, tatang. No awan ti pagbayad yaw. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang iti syudad. Tagayam, awan ti gastusin yaw. Bayadan nyo ti utang yaw. Saan ada kami iti inayaw ti babay nyo? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo, Mari Ilang. Wan nga rod maray. No, apay nga maing taimbaga daan na tayo ni Kisha. Uray saan mag... Awang kano pagbayad da iti inutang da. Dayjay laang tinapanunot da pamuspusan. Tapno saan da masingir maray. Ay, nawaw. Apay ngamin nga umutang da. No di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day nga rod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalaka nga raw. Awanan na. Isudan ti katkatawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asinumot amaray. Nakababain nga tatikas jay ngay naramid da. Saan damutin nga ubeng. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kan Leo ijay syudad, nanang. Ay nawaw. Apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Wan ata nakababain nga rod, nanang. Naa. Nag-viral ti kalukwan mi. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Saan kayo na pumanaw? Aggardin kay kididitoy. Anya? No anya timang mangagyaw. Ano san yu Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Dumngag ka no ada ti maibagbaga kang ka. Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaad ditoy, nanang. Apay, kayat yumanan ti agbayral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no ada ti maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumaruno kat saan kayo laang nga agbayral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmet abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, apay nga agil-ilad ka laang dita si ka Andrea. Apay kadi ayamanang. Agluto ka kumamatan ah. Nasapa pa'y mo't manang. Ay nawaw, ay niya nasapa mo't nga ibagbagam dita, kat agala sa ismutan. Nasapa pa'y kuna lang arudan. Hay, saan man ati kinasadot mo ti ipakpakat mo. Di mo ibaga asyak pa'y laang ti paglutwam. Amumot anak kitang dana. No nabannog ka, aginana ka lang dita. Siya kunti maka mong agluto. Ay, day takot tijak kayat kun ka. Ay nawaw. Agluto ka laang mo ngamin no kay kayat mo. Anya nga oras ngayon amangan tayo no kastalaang. Ni manang mo't, nakapikpik sa mananti sa una. Kasano, kas kalabaldado iti kastangar aramidong. Agil ilad laang datao, ibagayo mo't tan abaldado. Ay nawaw. Pudno mo't, kas kalabaldado, takasadot mo ti aggunay dito'y balay. Di mo mo't ngarod kayat ti agaplay iti trabaho. Itay pa'y amakadlawa ka. Anya ti madlaw mo, lakay. Saan kayo umatan nga agsarsarita iti kabsat mo? Uray tong palbiag asaan kami agsarita. Awan nasakit abakrang ko, Artemio. Ay nawaw, anya man ti di yung nagkinawatan nga kabsat? Kasano mo ngamin, kas labaldado da itakabsat ko. Kasarita mi tinasaya at abakit. Namin ano mo tin akinasarita. Ngam awan latamat ti mapaspasamak. Kas labaldado at talaga. Day tala agpadpadakkel iti ubot ti ammunang aramiden. Noon niya man ti di yung nagkinawatan. Pagsaritaan nyo anasaya at amuyo mo't amay sa abalay laang ti pagnanagdan tayo. Saan mo't amabalin apapanawam ti kabsat mo? Tabalay dagiti dadakkel yu da ito. Ay, nauma akon lakay. Imbagak mo't nga mingken kay de nga agabang tayo ngam di mo kayat. Sikat ti nagdesisyon nga agnaed tayo dito. Iso nga aganos ka. Adda ka din ni ading mo Andrea Jebalayaw, kanakan Mirasol. Adda angkal, apay. Diyak mo ngamin maranaan. Ibagak ko mga agaplay iti bikir iti kasinsinyaw. Kano kas labaldado day di akabsat ko angkal. Isumanen tinagapaan mi idi Lunes. Kaslabalda daw. Kasadot na ti aggunay day jay. Day talaang mat agpupupok ijay balay ti amuna. Agpadpadakkel iti ubot. Anya, Day tatipod no angkel. Narigat ang maibaon day jay. Sigurado nga apaan nak no ibagak nga agaplay iti trabaho. bala, sakto lang hindi makisarita kin kwa na. Nasaysaya at pa'y angkel. No adda kayat yung nga ibaga, idiretso yulatan kan kwa na. Tatalagang agsubang kami no agsaua. At damat kahayam ti sana nagkinaawatan da Mirasol kin Andrea nga agkabsat bakay. Anya ti saan daan nagkinaawatan sa Torlakay. Kaslabaldado ka nung amin ni Andrea. Kanayon ka nung agpupok iti balayda. Di na kayat ti aggunay. Una, tamo na nga danimanang na. No apay mo't ngamin nga ijay anag naid da Mirasol ah. Day tanga road lakay. May mayat no saan nga iti family house dati pag naedanda. Nang runa kat kasta ti kabsat na. May mayat no limasin dalaengen. Naku nampay bakit? Kahit nakasaritam ka din ni Andrea. Saan pa'y? Sikanto ti mangibagakan kwa na numapan ka iti ayanda. Adda kapi iti tirmos anti suleng, mga lakay laangan iti tasayaw. Saan akapiti gagara kaanakan? Anya nga ro ti gagarayo ante? Imayak, taumay ko ibaga nga agaplay ka kumamutin iti trabaho. Tapno saan ama uma ti kapsat mo ken ka. Ay nawaw, anya ti kayat yu asawan? Tapno saan nga agreklamo ni Mirasol.
Tapno di na ibaga akas kalabaldado. Ag-apply ka iti trabaho. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsinyo. Nagistorya man gaya man tiloko. Oh, apay an napaulimag ka. Di mo ka di kayat ti agtrabaho. Ay, kwa antay. Awan pa'y iti planok ti agtrabaho. Kaanon tungay? Nariga mo't no agaplayak kat saan kumula ang aseryoswan ti trabaho. Maadaanak pa'y kiidi iti bad record no ipilit ko ti agaplay. Anya man ang timpul-pulong mo kadaan ti suleng? Impulong. Awan amok dita. Ay nawaw. Apay nga ron nga amuda ti maipapan iti apat Dayjay ka di? Makitam dayta. Ammo matlagayam ti kayat ko asawan kat. Agindi di ammo kapay lang amin dita. Tapno ibagakan ka sa anak anagipulong. Oho, di da maamo ano di mo na ibaga kadakwada. Adda makagapo no apay an naistoryak ti may papan iti dayjay abanag kini Uncle Sator. Ti bagam kit day, kayat mo ti agpabida. No nauma kayo kanyak, mabalin mo't apumanaw kayo. Da kayo ti pumanaw, tasikamot ti nakiasawa. Saan ang mabalin asyak ti agadyas para iti pamilyayo? Adda na biro ka apagabangan tayo, Mirasol bakit? Ijay? Iti ayan ni Auntie Ines. Nalakalaan da abang ijay. Pag-urayan tayo amalpas ti kalapaw tayo. Kaano nga rod nga umakar tayo? Sika ti makamo bakit? Mabalin no bigat? Nasaysayat manan bakit? Narigat agan anos dito. Sakit grabe no agapa kayo iti kabsat mo. Kurang laangan kat agkinabil kayo. Bun atakas jay mga minti ugal yun na. Kas labaldado ko na lang arudin. Agulimag kan. Ang mga numangag nakakat agsubang kay manay. Mabusurak launay kan kuha na lakay. Ti panunutom latan kat lumasin tayo mutlaangan. Awanag ti pa kasi kuram. Agab-abang magaya mandamanang mumira, Saul, Andrea. Ay nawaw, kapilitan ante. Kapilitan nga agadyas da. Saan mo't amabalin asyak ti agadyas para kadakwada. Anusan da ti agabang ta isuda mo't ti nagdesisyon nga agpamilya. Kasano ka nga ingarudang? Kabaalak ti bagik ante. Awan mo't nga rod trabaho. Agtrabaho isuda laang ayat ti kabaalan na ti agtrabaho. Naka-apply ka din. Saan pa'y nga mag-applyak to? Ang mga no hiring pa'y lang ti bakery ti kasinsin mi ante. At damot na nabirukan da kaduada. Nukas na nga rod,ag-applya kon iti sabali. Ay katun agtrabaho ka tapno adda kanam. Saan kat aday ta kinasadot mo tinangruna? Agap abang madgaya man da Mirasol suleng bakit? Idi kanupay napalabas alawas lakay. Osto, ano limasin da mutan? Tapno maliklikan ti panagapad ang agkapsat. Kan, tapno masursuro mo't ni Andrea ti tumakder iti bukod na asaka. Nako nampay lakay. Aso kan pusa ngamin dagiti agkapsat. No si bibiyag pa'y dagiti dadakil da. Sigurado ang makaungot dagijay. Bakit dan? Ngam kaslawan manaknakom da. Kasano mo ngamin kat sadot ni Andrea. Uray asino mo't ano kasjay ti kabalay mo. Talaga ang masikuran ka. Ditan pagsaritaan di may papan iti day tabanang bakit? Isuda mo't tin ati makaammo ang mga rami iti pagsayaatan da. Mangidasar kakit din iti kanantatani. Mabisin akong. Busy kayo kaday, Auntie Suleng? Adda ka din napatag nga ibagam. Amangan kunak no adati amamuyo amayat agumatang iti balay kandaga, Ante. Ay nawaw. Awanan kwartam aya. Panagsusweldo mo't ita. Nagigkata kun iti trabaho, Ante. Anya. Iso nga ilakok ti dagaken balay, iti kasta, adati gastusak no agabrudak. Agabrod ka. Anya kumapay, Ante. Ipadas kumamatigasat ko iya abroad. Anya. Tulungan na amang ilako, Ante. Ikang kay tulaangan iti komisyon niyo no gatangan dati balay kandaga. Ay pangaasim, Andrea. Di ka agdardara sudos. Kasaritam nga umuna ti kabsat mo no anya mo ti maibagana.
Di ka agdisdesisyon asiksikalaan. Anya ti kunam, Suleng. Ilakla ko ni Andrea ti balay kendaga nga impatawid dagiti dadakkel da. Ay no, amo ka di ti kabsat na ti kasta ang plano na. Sigurado nga inlimod naman Saan mo ta mabalin nga isula ang tagdesisyon? Dayta nga road, agpatpatulong pa'y kanyak. Tulungak kano amang ilakaw. Ngamdyak kaya tanarigat ti mairamraman. Husto lang ti desisyon mo bakit? Narigat ti mairaman. Nang runa no tawid ti saritaan. Wen lakay, ibagaklaangan kin ni Mirasol ti plano ti kapsat na. Iti kasta, amo na ter aramiden ni Andrea. Wana, dakkel agulo na ita no maila ako na. Kat saan mo't nga amo ti kabsat na. Anya timbaga ng ti suling din ka bakit? Ilakla ko kano ni Andrea ti dagaken balay nga impatawid dananang kentatang. Ay nawa, apay ka nung ila ako na. Una, taipadas na kano matigasat na ijay abroad. Ay, nalakaya mo taga brom. Dayta nga rod ti di na mapanunot lakay. Isupay laeng met nga addasad sadot na ti agabroad. Kandakil mo't laang ti kasapulan na kwarta. San pa sigurado no makapasa? Ipagharap na siguro analaka ti agabroad. Kasarita ma, ibagam adi na ilakla ko ti balayaw. No plano na ti agabro, agkita pa'y laang iti sabali a pagutangan na. Gatangan talaangan ti balay lakay. Numano ti ibagana ket iso ti yutangan ta. Sayang dayjay no ilako na iti sabali a tao. Sige, aglunak laangan no mano ti preso nga ibaga ti kabsat mo bakal. Anya ti masapul mo? Ilaklakom kanumot ti dagaken balay dananang kentatang. Wen, husto ti indanon dakang ka. No di mo kayat ti agnaad ditoy, di mo ilako iti sabali a tao. Kasapulak nga rod ti kwarta ta agabrudak. Ay nawaw, nalakalaang ken ka ti agdisdesisyon. Siya kun ti makaamoy ti bagik. Dinak man ngaminan isuro. Inton madamdama, ibagam tumanan akas laak baldadaw. Mano ti presyom, taanusan mi nga yutangan. Gatangan yung arawd. Una, may mayat no siyak ti pangilakwam. Kisayam laang ti presyong, tadamot karbengak iti da ito abalay. Nalawag ka de, Adda ka di kontak mo iti kabsat mo, Mirasol kaanakan. Manmanula ang agparik na day di anti. Busy ka no iti trabaho na. Anya ti kunana, at day jay abroad. Wan ka no mat anti. Apay nga rod ana ibaga ti may sa akalugaran tayo. Anabayag ka no mat na makitkita na iti may sa nga inuman ijay sentro. Anya? Dayta mo tinaistorya na kanya. Iso nga uray da kami kan angkelyaw, kat mas daaw kami. No kasta, saan gayam apod no ti panagabrod nga ibagbagana? Nalabit akasta kaanakan. Ay nawaw, kaslabak nang dadya at tao. Nang ipananan nga iti kwartana. Kunta kamlatan, tapno maamuan tayo ti pudno. Uray kunta kak, agulbud tumutla ang anti. Urayan tay laktan ti panagawid na. Talagang awan manak na kamdadya nga Andrea lakay. Ay nawa, apay man ang ti kabsat mo bakit? Saan madgayam anagabrod? Anya, Inulbudan da tayo. Saan apod no ti panagabrod nga ibagbagana? no saan anagabro? Sa dino nga rudin ti na ita. At dayjay syudad Anya, No maibos ti kwartana dayjay, sigurado nga agawid to. pag naadam nga rud dito'y balay no agawid. Ay sa anak nga umanugot. No kayat na, agnaed iti kalapaw anagnaedan tayo idi. Nasaysaya at pa'y bakit? Narigat tagan anawa. Kan barang agnakam matlaang ti kabsat mo. Andrea, Siyak nga rod manang. ay nangaw, sa dino tinaggap-gapwam? Ijay syudad manang. No kasta, husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, asaan apod no ti panagabrod mo? Wen manang, sa anak abroad. Ay nagluko kan? Nangip-ipanam nga rod iti kwartam. Awanan manang.
Ingastos mo iti awan ka is kan na abanag. Ay, pangasiyo ko ma, tapalubusan nak nga agnad iti daytoy abalay manang. Tulungan nak nga agrugi manan. Ay saan ang mabalin ti kasta ka panunutam? Anya? No kayat mo, agnaed ka iti kalapaw ang agnaedan mide. Anya? Tapno masursurom ti tumakder iti bukod mo asaka. Agtrabaho ka ngamin. Saan aday tak kinasadot mo ti ipakpakat mo? Nagawid mo't gaya man ni Andrea, baka Lakay, idi may sangal daw kanulaeng. Iso ti agnaed iti kalapaw damira soul. nagloko na ita ka na kanta. Nalabos nga rod. Sakit ti ulo ti ipapaay na iti kapsat na. Sinayang nalaeng ti kwarta nga imbayad ni Manang na Mirasol. No nagpuunan na latta kuma, di nasayaat kuma. Tidamag ko kat mahilig ka nung amin iti bar. Isumo laeng tinangag ko nga istoryada, lakay. No adda iniggaman na a kwarta, masapul a gastusan na amin. Naimbag ko man no nagagat nga trabaho, tapno masukatan ti gasgastusan na. Saan mo nga road? Kasaritan man kitday. No kayat na ti ag-extra iti bikiri ti kasinsinda. Agadal nga minan ni Jelly, iti syudad. Awanan ti katulungan ti anak ta. Kumusta mo ti kasasaad mo ditoy, Andrea, nakong? Nasaya at latamot ante. Naimbaglaengen ta manugot ti kabsat mo nga agnaed ka ditoy kalapaw da. Kayat kukumati agnaad ije balay ngam di damok kayat. Binayadan da nga rod ken ka. No apay mo ngamin nga inlakok day di abalay Saan nakit din makasubli. Awanen kapilitan nga agano sak ditoy. Di mo't imbagaken ka ide, adi kag dardaraso daws. No di mngagak kada kayo, saan siguro akas ti tinagbanagak ante. Talaga ang maudi ti babawe. Ngam saan pa'y mutkit di anala daw ti amin kaanakan. Wala nga manumot ti tawan ko ante. Saan pa'y anala daw ti amin. Aggagat ka, tapno nasaya at tumot ti pagbanagan ti biyag mo. Narigat ti agsadot-sadot kaanakan. Kastaman nga rod ti aramidok ante. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsin mo. Agadal nga minin ni Jelly ijay syudad. Mabalinan ti agaplay ita ante. Wen, mapan ka. Ngampang nga asim ta aramidam ti pagrebengam. Aggagat ka, tapno na pintas tumot ti masakbayam. Ay, nawaw! Di pa nagbaligi kat adamat laang iti bukod tayo nga ima. No nagagat kan responsable tayo, dakkel ti tsansa nga agbaligi tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan, at ikinagagat kan kinaresponsable, kat tulbak iti panagbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makireunion tamam no Martes lakay. Mabalin lata mo bakit? Makilugan tayo kadaman ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Apay asaanan? Di mo kaya ti makalibre aya? Ag-commute tayo langan. Nakababain mo't kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Am-amukan bakit?
Ang mga no agpauray ka manin. Nakababain mo iti kasinsin mo Noan niya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, ta ibagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasao. Good morning, Manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Maki-reunion kayo mat, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma. No okay laang kada kayo Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga agkumyot. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay Manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 Nang runa numatraffic tayo. Awam mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 latta ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami Manang. Alas 6 nga awan da pa'y bakit. Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagak kan kwa na. Awagan man kit di. Itay pa'y ngaw-awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw, kasano nga rudan na ita. Ang dandana ng kantata ngam awan pa'y na ita kasinsin mo. Ay, day tangarod lakay. Makaungitan ni narang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan saan damat sumbatan ti hawag mo. Ay, makapasar mo day ta kasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kat isumot ngamin tinakairuaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin ti tulbag tilugan tama pantayo itayan ka. Saan ka di pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbagan ni Manang Andrea kan ka. Makauray da para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Amang no datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapalaan ti demanding. Agraraman kamut, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, ta saan pa'y analpas ti make-up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan Masapol ang napintasak ijay. Ammumot ariyon yun ti papanantayo. Dahil tatijak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na iti tao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan nag-make-upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y mat Manang. Si kakit dimut. Alas 9 nga agrugi ti program. Ay kat agrubwat tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 ti rubat tayo. Ngam naladaw kayo malat ta. Ditan agpin na basol Manang. Isupay kit di atak-tak nukwa. Alah mapantayo kit din Manang Andrea. Anya nga oras anang rugi ti program, Auntie Luisa? Ay, itay payla ang alas 9 ti agsapa. Nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Tainururay mi da kasinsin Lili. Ay nawaw, saan da nga mo nga alas 9 ti program ay At damat ti chat iti group chat. Imposible mat di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas 6 ti rubat mi. Ngamawan latamot, naladaw dalatta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, naku nampay anti. Uray lang makaungat ni nanang kankwana. Ay, uray asino ba ta? Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, nakasapsapa da kantatang anti. Ay, iso mo lagayam Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Antay, inton madamdama pa'y kuma, tamaki-istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya. Di da makaururay. Tiko na itay kat adda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod, ante. Nag-file da kumapay itilib. Saan ka no amabalain? No kayat yaw. Mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo.
Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, kwa, saanan, ante? Ay nawaw, kunak man no kayat mo pa'y ti makiis-istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami lat takadakwada. Anya ti may imbaga nila langit ay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana, lakay. Ay nawaw, apay ka no. Anya tinapasamak. At dahi ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko nam ata na ilasat na. Madama agpapaimbag iti ospital ita. bisitaan tayo Kaano anawaya kaya? Nubigat ti malam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan auntie no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitaan ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, nga maawan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Hindi may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan ak ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga minadi mo kayat ti ag-commute Narigat nga rot ti ag-commute. Kan maysa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaan mo ti agdamag, bakit? Nadamag mo tinapasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Juan, apay ka din. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak ko mamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo Wala, saan ko mula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigidanak latan kada kayo. Awan mat kat dakas na, basta surutam ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Wen, Manang. Diyak kayat ti agpapauray ngamin, nagrigat ti aguray. Makitam day ka. Naladaw man ang tikasinsin mo. Ugali ng samot ng tikasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay ngamin ngay manugot ka ang makilugan na jay. Kat amo mo ti aramid na. Imbagak mat kankwana ang masurot ti oras nga imbaga. Saan ko mangagpauray? Isula ka na yun ti maururay. Maruwam mo ten. Paimportante la unay mo. Ay, mapanawan ano kastalaang ti aramid na. Anya timbaga na ya. Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Agrobot takit din. Agkumyat lagan. Wanan Anya ngay nga rod, kat naladaw matmanan. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mamalain akanayon latan nga isutiro urayan tayo. Makaumamot Nay, kunak man no napan kayo di ospital. Awan ti pakiluganak. Daman ang Andrea nga. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Nay takit din. Ang mga no naladaw ka iso akasta. Mano a minuto laang mat. Nairuam ka nga minan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Agkumyot kalatan Saan ako namapan? Saan kumula nga amo ti papanak ijay? Nay, mabalin mo ti agsaludsod. Saan ka mat nga umal? Saanan? Basol day jay nga Andrea. Ay nawaw, sa bali man nga minan na tao ti pabasulam. Anya timbaga ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay ngamin adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanya. Agin di amo ka pay laang. Nalipatam ka day tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laang nga napan iji balayaw. Dayjay ka di. Nagrubwat kamin tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko ana bisita ti kasinsinta. Basol mo nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka, saan ka de? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumaruno ngamin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka, sapsapaam ti agsagana.
Di ka agpa-importante. Tunggal adda papanan tayo, kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mo tinakadamagam? Ti karo ba tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Mano a minuto laang mo dayjay. Di kagsawi ti kasta Tano si ti pagurayan da, sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pa'y dayjay nga Andrea. Ay, ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam? Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapa anyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante? Wan, iso tindanon na idi kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang day jay ante. Anya, amuyumot day jay kasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na matgayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat amakilugan. Ay nasaan apod no day tanti. Nagwanak mo't idi ko na amakilugan. Pinanawan milaang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. Nukas ta nga road. Pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti. Ay syakman nga minan ti pabasulan na. Ay nawaw. Ay, makauma ti ugali day di alili. Ay nawaw, apay nilili bakit? Anya ti basol lakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siya kano ti pabasulan na no apay asaan anapan iti ospital. Anya, Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak day jay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak, Lili. Wala ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makilugan na. Tati kayat tiyo kat da kayo ti bida. Anya, Madlaw mo ngamin. di ka agsaw akas na, ngamin si katinala daw. Mano a minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao. Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin day jay. Para makilugan laang. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga agpauray ka, ay awan talaga ang maumadakan ka. Nagistorya day jay nga Andrea kada kayo? Siya tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapaw, ta isuda ti baknang? Siya nakasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam kumatikasta nga aramid mo. Di mo pagurayan ti padam a tao. Ay nawaw. Kas na ko nakitayan. Irespetom ti oras ti padam a tao. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. Kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapa aktap no awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka.
Ta saan mat amabalin nga isudat ti kanayon nga agadjas para laangken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Dagiti ubing bakay. Imunadan anaturog, Michael Lakay. Ne, nasapa pa imot bakit? Nanganda ka din. Ay nawaw, syempre pinakan ko idasakbay anaturog da, Lakay. Okay. Mangan kamutan, tamasapa ta amaturog ita. Apay masapula masapa ta. Nalipatam ka diti kasar nga atendaran tayo inton bigat, Lakay. Intun bigatin da di aya? Ay, iti sobra a kinagagat mo, nalipatam pa yun a kasar ti kasinsin mo inton bigat. Saan amabalin amala daw tayo, ta flower girl ti anak ta? Mga nagaro din. Tamasapa tayo ang maturog bakit? Mabiit la ang tamangida sarak iti kanam. Siya akon bakit? Kabay lakmay? Daytoy ti isuot mo, Lakay. Dahito yan bakit? Ay nawaw, simple la unay mat day ta abadom. Kay kaya't ko ti kastoy, ta komportable ak bakit? Anya, Tapno basit mo lang ti ilabama ah? amangan no panunutan dagiti kabagyam asaan ka nga as-asikasuan no kasta ti kawas mo amapan ijay. Amangan no syakpay ti madaksan. Relax ka lang, bakit? Saan ang mapasamak dahitan niya? Ammo mo dagiti kabagyak asipod pa idik at simple a katao. Dagiti bisita ngay. Ay nawa, anya ko matibibiyang dagiti bisita, bakit? Umportable ak ngamin no kastoy ti badaw. Nang runa pa ikat nagbara ti panawin. Okay, adakan ka dayta. Saan mat ang mabalin nga ipilit ko ti kayat ko? Tamangan no day tapay ti pagapaan ta. Ay nawaw, apay akas jay. Ti anya, filay. Kita ti kawas da Michael kan Raquel. Agraman dagiti anak da, nanawela. Apay ti kawusda. Awa mo makitak ada, kas iti insuot da. Kita ni Raquel, nana. Nakapurpurma. Mayat ti kawas na kan nakabutspay. Agraman dagiti anak da. Nagpipintas ti bestida da. Ay nawaw, anya kumatidakas ijay. Ngam kita ni Michael. Kita ti kawas na. Nakasimsimple, nana. No isyumot ti kaya da, bye-bye antayo latta. Kat no nagalas akit kitaan, nana. Kasano kumaan nagalas? Saan mo't anarugit ti kawas ni Michael ah? Nagalas takas la saan mo't nga inasikaso ni Raquel ti asawa na, nana. Si Kaki di mo filay. Saan mo't siguro akasta ni Raquel? Nang runa ka makimismisa damay. Nakita yo ti kawas ni Michael ijay kasaran itay, tatang. Ay nawaw, apay ti kawas ni Michael Feli anak ka. Nakasimsimple. Anak ko maitano simple. Ay nawaw, di yun nadlaw aya, tatang. Idiritsyong ngamin ang ibaganoan nyaman dayta. In short, kasla saan nga as-asikasuan ni Raquel ti asawa na. Bagi na lang samot ti as-asikasuan na. Unay ka na anak ka. Apay buta pagpanunutam iti dakas ni Raquel. Wen tano siyak makakitkita, nagalastikas jay, tatang. Wano? Adamot ten sa bali, alalaki na, iso akas jay. Narugit at talaga ti kapanunutam si Kafele.
amin ang makitam, ket ikamat na ni titakas, aka ipapanan. Nay, si kamat gayam ti lumabas, Raquel. Ne, si kamat Feli. Mayat ta sapatos kan paldam Ha? Ay nawaw, ta sapatos kan paldam kunak, bagbagay mo. Kasla adda sa bali akayat mo asawa na. Awam magkiday, sa dino ti papanam aya. Agpasentro adala ilakad ko a papeles. Papeles lang gayam kat apay akas jay pay lang ti kawus na. Anyat ko nam? Ha? Ikwa, awan ti kayat ko asawan. Agpatuloy ka kitday, tapno di ka mataktak itilakad mo, Raquel. Kumusta ti papeles ngayon lakad mo, Raquel? Bakay? Nalpasan lakay. Kamahurjanan na. Nalpas mo't langin. Bakit? Ayun gayam, adda ginatang ko para kan kalakay. Sapatos kan pantalon mo't dayta. Para kan kangarod. Ay nawa, mabalimpay mo ti sapatos ko. Kan adu mo ti pantalon ko. Amumot asimple lang ti kahit ko bakit. Tapno adda isuot mo makimisa tayo. Anya? Tapno di da ibaga abinaybayan ka. Asino tinangibaga abinaybay anak? Tapag sasawak bakit? Awan madkit ngam saan tayo nga amo ti taray ti panunot dagiti tattao a makakitkita kada tayo. Adamotin kadakwada bakit? Tinapatag ket naragsak ti pamilya ta. Saan mo't nga iti kawas ti pakakitaan kay? Agrobot tayon bakit? Ay nawaw, kasta ti kawas mo makimisa lakay. Uwan bakit? Apay ka de. Ayan nga iti ginatang ko a pantalon kan sapatos mo. Jakpay kahit nga isuot ti ginatang mo bakit? Iti anya aga po mo. Ni bakit mo? Mamin ano ka din hay bakakin ka akong tinto akong iti kastoy. Okay. No kasta ti kunam, saan ka apilitan? Ay na, agyaman ak bakit Dayjay laang no adda makakita kada tayo, kat pagpanunutan dak iti dakes. Di tayo latay day kaskaso bakit? Agbyag tayo itiwagas akayat tayo. Saan nga itiwagas akayat ti sabali a tao ang makakita kada tayo, bakit? Nay, saan kayo mo't nagkukuyog asang kapamilya, Michael? Nalibatak ngamin ti wallet ko. Iso ang nagsubliak di tabalay, tata. Kasta ka tay. Uwan, tata. Into makimisa. Domingo ita, tata. Ijay laod mo't ti papanan mainton madamdama. Nasaya day, tata. Uwan, uwe kasano ti kinabisay. Kat saan tay aliplipatan ti makimisa. Uwan, tata. Agpatuloy ang haruday. Tapno saan kayo matla nga mataktak. Kas nakunayo itay, kit makimisa kayo mat ijalaod. Sa dino kanumanan ti papananda aya, tatang. Ay nawaw, saludsudon matla amin ang si kafelay. Saan mat siguro adakas no maamwak mat, tatang? Ay, saan alasaya at ti ugali akas taa? Makimisa dagijay, tatang? Una, makimisa damanay. Makimisa da, akas jay ti kawas ni Michael? Presentable lang tabot ni Bado na. No kasta nga agkukuyog da, kat saan naibagay ti kawas na iti kawas ti pamilya na. Aglanglangakit di a driver, tatang. Unay mo ta driveran. Kat pudnumat, saan aya, tatang? Saan ati pamilya ni Michael, tayan ti parikout, Felay. Kat, anyangay nga rod, tatang. Sika, tayan ti parikout. Tila madmadlaw, kan pampanunutan mo. Dakis pa'y ti rumrumwar itingiwat mo. Anyakan aya, Felay. Haddan samot kabit dayjay Arakel, nanawila. Kabit mo nga ibagbagam si Kafilay. Ay nawaw, apay di yumadlaw aya, nana. Una yan di kasta ka panunutam nakaw. Limabas damanen iti paraangan mi iti agsapa. Kahit Nakitak ti kawas ni Michael, nana. No kasta nga agkukuyog da asang kapamilya. Kasla family driver mo tan ni Michael. family driver mo't nga ibagbagam. Katpudnumat, saan aya, nana? No kas jay ti panagbadbado akaya da. Anya kumatibibiyang tayo ngay. Ay kat adda, nana. Concern si iti sintayo nga rudmat.
Adda siguro pagpatpacharmingan da di arakilan niya, nana. Hay, jak amo kang ka, Filay. Jak amo, no apay nga apiktado kalaunay. Wano, kursunadam ni Michael. Ay, nawaw. Ha, saan, nana? Observant lang da tao. Iso amad-madlaw ko, nana. Anya ti ko na mga ibagam, Feli? Bantayam ni bakit mo, Michael? Ay nawa, apay ni bakit ko? Apay, awan madmadlaw mo. Awan mo, naragsak kami, mate. Di mo ibaga amay sakamot nga uto-uto. Load na ti kayat mo nga ibaga, idiritsyong kanyak, tapno maawatak. No saan mo amadlaw? Saan kon aparikot dayta, Michael? Anya? Ti maibagakla ang king ka, paliiwam ni bakit mo. Anya? Itay pa'y adi ka matagtagarila kay. Adda ka di parikot mo. Pampanunutag lang timbagan ni Feli, bakit? Ay nawaw. Anya timbagan ni Feli kan kaya. Paliiwam ni bakit mo kung nanakit di kanyak. Ha? Paliiwan na. Un ka no? Taapay ka nung aramidam tikas na. Diya ka mo kong na bakit? Di naman imbaga no apay. Naa, agar aramid da at tao. Diya ka mawata no apay akas jetim bagbaga na kanyak. Ipagarup na siguro nga adadakas nga aramida lakay. Aguray day ta babae. Kasaritak tuman. Anya ti parikot mo kanyak, Feli, ah? Parikot? Ay, adda ayamat. Apay akas jay ti bagbagam kan lakay ko, ah? Ay, nawaw. Di ka maawatan, Raquel. Di ka man agin didiam mo. Ne, dakas aya ti imbagak kenkwana. Saan mata? Paliiwam ni bakit mo kunaklaan mat. Apay ng apektado kalaunay no awam mat dakas ngar aramidam, ah? Anya ti kayat mo asawan itikas jay nga imbagam, ah? Awan mat. Sika ano ikam iti dakas akay papanan, Raquel. Pangaasim ha? No awan na saya at nga ibagam, agulimag ka. Itikas tangar aramidam, makadadaal ka iti pamilya. Naimbaglaangan tanasingpat ti asawa. Gayem yu day di Feli, saan ka di nanawela? Wine, apay ka day. Amangan no adda inis istorya na kada kayo may papan kanyak. Binagaan na kanungamin nila kay ko apaliiwan na. Ni Fili mo ngamin no maminsan. Gaputa simple nila kay mo kat ikan na itidagas akay papanan. Saan mo kanu nga asikaswan nila kay mo? Amangan kanaw no adda lalaki. Ken kasla driver kanu nila kay mo no kasta nga agkukuyog kayo. Imbaga na day tanana. Ah, ay kwa. Ay, lawan kaun. Agsaga na day jay Feli. Amom no anya ti pampanunutan day Feli lakay. Anya ka no humat bakit? Adda ka no lalaki. Ay nawa, kanaw? Saan lang aday ta? Baybayan ka kanupay. Ken aglang lang ka kano a driver no kasta nga agkukuyog tayo. Ah, Na, api ngagkatawa ka ngay. driver mo, ay bagbagaday dya babay. Ay, makapaasar nga rod. Di na amo ti tangtang abon na. Ay, talaga mo dagiti manlaki biyang akalugaran. Ay, naku nampay lakay. Kaya't nansamot ti makangag. Anya ti kunam na nawela. Nakasaritam ni Raquel? Wine, Kat? Anya nga itinagsaritaan nyo? imbagak keng kwa na dagiti imbagbagam kanyak. Ay nawaw, apay ngay mat nana. Nailaw anak nga rod Filay. Jak kumakayat ti makibiyang ka. Ay unay kayo umatan. Pasensya kan ah. Ay sus, sigurado nga rod akasarita nakto tanaamuan nan akas jetiin sawsawang ko may papan kadakwada. Agpasensya kalatad akong kwa na tap numalpasan ti saritaan. Hay, anyan tulangan nga iti panunutan na nana. Sigurado nga ibaga na at akrutak. Saan ka di pa'y anapan iya balayaw? Saan pa'y nana? Ngam itapay laang kat madanagan akon. Indanon yun to matiin sawsawang ko may papankin kwa na. Lumabas Feli. Lumabas ka lang ah. Makimisa kami manen ita. Uray sika.
Makimisa ka mo tapno malawlawagan ka. Tapno saan akom kumporme ti tangtang abam. Ay, nawaw. Diyak ka mo nga isyo gayam amin kan ka. Apay nga ibagbagam abinaybay ak nilakay ko, ah? Tapno ibagak kan ka, kasjay ti kayat na, simple laang abado. Ha? Ay, kwa. Tijak pa'y kayat, apay nga isyo kan ka no napurmaak, ha? Ay, kwa. Saan mo? Saan mat ko nam ngam nagado ti bagbagam? Nilakay kong tupay, saan nga grek-reklamo? Si kantukit din, akalugaran milaang. O, di si kanti siya kon, nalaing ka nga garamid iti isyo. Adya kay ika. Ay, nawaw. Kasla naragsak kayo pa'y tatang. Di si kamay tinakababain. Nangag dagiti karoba tayo timbagan ni Raquel. Naritok kamay tadi na oras. Ay, agulimak ka man, tatang. Tapalang mga mintang iwat mo, anak ko. Ay, sa anak nga agpabak, tatang. Di ka agbalin anatang set. Tanya tilaban mo kin Raquel. Adda, tatang. Tikin naman nakibiyang mula ang mati may panakil mo, anak ko. Ay, nawaw. Apay akas tamot din ti bagbagayo, tatang. Kitpudno mati bagbagak. Ay, nawaw. Agbalbaliw kang aminin. San nga amin abanag it pakibiyagam? No ammo masan kamot nga apektadaw. Aguli magkalatan. No kasta, dayjay pa'y lang arakil ti kanunungan yaw. Ang sagana kakidih ta makimisa ta. Tapno malawlawagan ta panunot mo. Narigat mo't no kalaban da ka ti amin akalugaran tayaw. Ang mga nudumting ti ka nito akabilon da kan. Sa dino tinagapwam, filay. Ay, kwa, nana. Nakimisa kami. Usto ano nakimisa ka, tapno malawlawagan mo't ti panunot mo. Ha? Mayat ti makimisa, ado ti maadal. Ay, nawaw. Kasla damot sa bali akayat yu asawan, nana. Awam mo kiday, ti kanyak laeng ket agbalbaliw tayon. Tanay, gumura ti pada tayo ataaw, no dakes ti rumrumwar itingiwat tayaw. Ay, nawaw! Saan kuma nga amin makita tayo ket dilawan tayo? No saan tayo asigurado, nasaysaya at matlaang no agulimak tayo latan. Laglagipan tayo, at tinasaya at atao ket makita babaan itinasaya at kan naurnos apan nakisarita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.